Good morning. Vek ule win September ni khat kan lo thleng le de maya Mizoram le Burma lama India ram le Burma Chin state le Mizoram North East kan ule naute le khovel mun sang Mizo tong mang zo na thak zong te Iswa Krishna min che bai ka buk le cho Wing chu hei Kema mimal tui zong thil then azar han tarlan ve ka dua September nikhat sangni somni panga chukan lo thleng le der meya pathian zara heng hunte min khwai thlenga alim ominalom emin ka hria pani khanin hei Victorinox multitool kasil faina video kha karon tarlang khani hei kanupui ta ania nupui ta na kalaisak ania he thila hianin wine opener oma large blade oma chuan small blade oma scissor oma chuan hei small blade chu hei hini meya hei poi tangkai lu toka pialama ara oma arate oma toothpick oma toothpick hi oma tweezer po oma ale lama hen tweezer oma hei an thla ni oma chuan can opener oma chuan bottle opener boka hei Victorinox special edition ania Victorinox hi tlang pui chon sen ani thina ai pochuni se Victorinox hi ka thakati an steel hi mithiam tak tena hunrei tak research le experience atanga thilti anni wang hianin an rintlaka an steel te ashiam hi area pialama ashiam tha ma important se gift hianin Victorinox hi ka war mea keima hian mimal tak hianin achan chu katan na hluta wang hianin midang tan po hianin a hlut hi kan ring thina kanule ka pate ten thian thate ka fate thleng po hianin Victorinox hi kalai sak thin ne keima mimal tak hianin Victorinox product hi enge kanei te chuanin kitchen knife chef knife te kanaya tin hei nail clipper thleng hianin nail clipper phei chu Japanese nail clip ate tak terau te mai nia he thili terau te mai nia compact me tan hei keychain a khai thei hianan siam boka keychain na hetia han chabi te ho ne na han khai khom thei mai tur siam ania compact me ya mase makteu me chu he alu an design dan hi he alu design hi makteu mai hianin Japanese nail clipper hianin atluk mi alo ni kan mu chawng engwang edi chuanin Japanese nail clipper hantia hei toenail clipper deuh bi kanita lian deuh mai ni green bell secacity siam anita Japanese thir high carbon steel ani siam deuh mai ni hei hi anei to chuan fak lo thei an ni lo an fak me ama lu chu he thil ai hianin comparison a size comparison hi lo nei tai la he ti hian ni ta terau te le lian pui mai hi ni ta heti khopate hi man anuam zokin le tin angam zo kan he mak teu mai chu aka
zau zong hi an chin tai la an tiat deuh reng ani ate zo hi a zau zok emman chu ati tur khop hianin aka hi a omani engpo chuni se he thili man anuam lu ka kari comment maya Victorinox hi nia order thei remchang din hmuna ending ani chuan Victorinox nail clipper hi pani thum hi kol nge ula gift idea dan po hei hi inchir lo thil ani he thil poi thil thatak chu ani tak na amaro chu he thil ai hianin he thil hi kadu zo kani ina kolatan le gift idea tan po hianin Victorinox nail clipper hi hemi sagacity ti ai hianin ka thlang zo kani khani se thir lampang hi nia ang po chani se Victorinox san soita ka chuanin hei hi Ranger ani a he model b khi hetia hetila hemi aqua neih hi chem mania blade ania hetia one hand opening thei tura siam han design deuh bi kanita he Ranger model b khi production ti to pani don ti te kha thoma wang khanin kan lei khanita chonin hei hi one hand opening ania chuan hei hi button lock ani boka hei button chuni mea button lock ani ta hei dianin ein lock ani omzia chu hei ein lock hei hi a button hi hetami hi press angaya unlock tur chuan han wine opener oma ta hianin wine opener oma ara oma ara ni chinami ai lian deuh haniang chu lian pui mei ara a oma a hminga hrim po hian Ranger ti ani a ta hianin can opener le bottle opener ein kopa khan toothpick a oma ti hianin toothpick hi a om tlang puya chuan tweezer a oma thingther te ramhnoya kia te kuda te engamonia kai chuan thingther tweezer khanin lak chha thei ti khanita chuan chu ni mea ma se hi boy scout knife kan tiang chi deuh kha anita hi survival EDC pocket essential kan tiang chi kha anita ni hei nikina he chem design le ilovel te kan soidona chuan Victorinox san soita ka chuanin Ranger kha kan neya chuan tahen multi tool dang kanei le boka hei Victorinox multi tool anita hei that na le tangkai na chu plier head ani he thil hianin plier head ania ramhnoya te engemoni keya te thingther te engemoni thil tang om chuanin plier hi tangkai mena he thil hi ein flash tha mea amora hianin chip thalutuk mai hianin ein flash tha plier ania heta hianin measuring tape ani ngal boka ti hianin measuring tape oma chuanin hei hi that chu hon kher avaya hon kher hon dar kher ngai lo hianin a function engkim hi ti hianin a phel dar theini hei hi thil tool pakhata hianin function pani te pathum te hi an kopta ni an that zia chu hei can opener nia heta hianin thil dang ani poka
hemi aqua te po hianin propose tang nei ta a that le zol na chu hei hi ein lock vekani a lock hong tur chuan hei thil hi hetlaya pawng te hi kan pot unlock release na ani ta ti khanin ani chuan chemte anaya chemte kan lei chan ber chu ni tlang puya chemte anaya lian deuh mai hemi ate kan chemte ai hiana lian ta chuan ranger ai ero chuanin ate le thung ta tiang khanin ranger hi chu full size kan tiang chi chemte kha ani ta hrim ta te khan thil hi om ta ni travel vekani he multi tool a hianin scissor a om lowa ti hianin star screwdriver kan tiang chi kha a oma chuan ta hianin hei hi tlang puin thil thuinan an mang tlang pui he thil zoom hi purpose dang te po anei tewanga amara chu anon fakna le ilo vela chon thil thuinan mang tlang pui ta engponi se iman na tura zirin ingei tua thiam dana zir man thei thilani thul angkim me hi omzia chu khanani ta victory naksa chuanin tikhan ranger multi tool le englo pocket multi tool kan tiang chi kan nei ta kanau kha nia gift idea hianin nia victorinoxi ka or MMA kanopui hey special edition deu anita black color and siamte atlang puin original hi asen ania kan hretewanga hemi rong aya no deu sen lar kan tiang chi khanita gift idea hianin nia victorinox hi atha MMA ka chung le kwa te po ka fa te thleng hianin ka gift trainer victorinox hi thani ein siram lo anni neng tinge an man hun chun nei don ani chuan hei kanau po chemtia kan lu main kanau nikum sa khanin Chris Reeve America chuanin number 1 deuh tho adin hunan hawa Chris Reeve knife hianin Chris Reeve knife hianin a ming lar ber hi 7 za ani a 7 za Chris Reeve 7 za hi aron cholim chon 21 ti khanin ka ria 7 za 21 ti kha ni thinin ka ria ta sei swal me thia maro chu ming chu 7 za ti khani 7 za kha a number zong khan 21 khaloni ta sela 21 khati top anita small le large khan an siam le ta ni chu kumma sa khanin kanau kha Chris Reeve large 7 za kha gift a kapea US dollar sanga manania tlom lo khop mai ni alu MMA ya tun thleng hian kala nei thelo ke po hianin ke na ka nei thei chu hei hei hi hetiang vel me hi nia kanau kha US dollar sanga man gift ka pe a ke chon hetiang hi kapangani hei hi flipper silai dora ka lei chu ni thawa a steel po hi hriam thatak mai le a hriam reitak steel thatak VG10 steel ania thadeu mai hi nia engpo chu ni se ka sei du zok chu he thil hi
rei tak chung ka kola kai te a oma he thil hi kalau hlutin he thil hi anin min ti hlim em ni rei tak chung he chemte hi anin engting e tiang min da kho har lo kan ti don mi tiang chu ani a ma se engpo chu ni se chem du tu sam lo na mun te a oma masa chuanin hemi a blade design hemi a blade a detail hrim hi nyang chu lungdum zan lo na kaneya pialama hei a construction hemi a frame construction reng hi a frame material te aniang chu heng hianin thil man to ani lo ti hi min hril hrenga eng te khopon enjoy mai ila thil thra le thil hlu ani lo na hi a material hian min remind reng thin ani chu engponi se update ila ti in karil ru kan senga kan update dona chumia karil ru pani om chu benchmade Osborne khake en masani Chris Reeve khachu I large kha sebanza large kha alien kati dewa kanau chu ka gifta slut po lua tha po katia amar chu keima pocket han da tur khanin he kalo nei to sa rei tak chung keima companion lo ni to thin size ne na kan compare khanin sebanza large kha alo lian talut to kani chu het tiang vel iPhone al lianang het tiang hey comparison a chun hey poi lian tak mai ne in thlau dan chu size comparison a khanin 7 large kha alo lian talu to ka chu karil ruwa min ne lo ni chu pocket a han khat lua tur kha kadu zan lowa chuwang chuanin benchmade mini Osborne kha ke entani chu mini Osborne kha a steel rang asiam oma VG10 asiam oma S35VN asiam oma S45VN asiam aum boka chungta chu a steel ming anita chu hey ai hianin chete na te de umei the ni chu omzia chu hey ai hianin cheten te de mini Osborne kha a thalutuk ma se aman po atawa kaduang chingat phei chu carbon fiber handle kha ania chuanin a steel po kha S35VN le 45VN nia kalsuala omlo ni steel a khanin thangsuala omlo a chuanin engpo chuni se katia kahan lei tak don khanin mini Osborne ai khanin spider ko kan flip thai lo chu spider ko kha kan thlang jok ta ni spider ko ka thlang hi kain shir mi alawa spider ko hi alo full size zoka nichina mini Osborne kan ti ai khanin paramilitary 2 ania he ai te deuh size si oma paramilitary 3 ania chu hei para 2 antemea paramilitary 2 kalei lai khanin paramilitary 3 kha omlowa hei para 2 kha omdani hei hi heta hianin intingen ni kha center lock antimi hetarang hianin ain lock maya
chuanin tuna Chris Reeve kan ti te hawang chu frame lock anita heta hianin frame lock anita frame lock ron muchuak tu te anni hialin ka ria Chris Reeve ka ron introduce to marketa ale khovela anyang chu hei frame center lock anti main ka ria hei nuam tho meya he function hi tlemin skeleton deuh hlekin ka ria maro chu han man ta ka chuanin anuam ve mai tihianin paramilitary tu hi kain silo na chan chu benchmade Osborne laka kain silo na chan chu a steel hi S45VN ani chumi chu number 1 a chuanin kain sir chuang lo ani chuan pelama he blade design hi hei mangteu me chu ani za thlak viawa amaro chu functionality a hianin he thil hi lo tangkai khop maya tekhinan kan muang cheu traditional knife design a chuanin tihianin angil khane mea Victorinox sutlemin anti carve deuta tihianin amora hianin ani mea hei poi tangkai tuk thawa marat chu kasaitum jok chu hei hi traditional knife design khaloni ta sila leaf shape design antita ni he thili tangkai nai man chu amor tilai tanga achan ve pani item hi achan ve pani item deuh tho hi heti hianin a carve chhota ni chu he thil hi blade hi tam tak chu amor hi kan mang tam zawk ani dikta ka sei chuanin amor lam hi kan mang tam zawka amor lam function hi design hi lo poimo em ka ria chu engemoni hei thil engemoni han cut don emo pressure chete han pe ka han zeibung mai angchi tur angchi ya hianin he leaf shape design hi traditional straight design angchi le Japanese ho tanto design angchi te heti angchi design ai po hianin man alo nuam zoka chu voina ka chem nei jong te han thlang don ta ni la nitin everyday carry EDC angchi a hianin he paramilitary tu hi ka thlang zok ani engdang wang ni loin hemi a blade design a hianin a function hi alo convenient zok thina ni chuwang chuanin thlang pui ni paramilitary tu hi kain chir lo khop maya a size hi tlemin alian lamania ma se para 3 hi kavadu pha chiam hran palo para 2 hi kalung oi pui khop maya hemi kanei nu chu blade dang hi kavadu rilruwa kavadu le kava hei otchiam nahi kanei hran to lo ni kalung oi em ni he thila en a design ania a steel kha alo capable boka S45VN hi magdeu mai chu Sparaco company hi Sparaco company ni ta tihianin mong chu steel treatment a hianin research tam tak an lo nei to thina an lo experience na sa to a omzia chu S45VN hi dar thalang zei thei khopin anti chang thei ni
he thili chang tak mai ni chang khop maya dar salang hi ka zai fo maya ai bottle ngong ang chi te hei hian a zai thler thei tlat mai ni S45VN hi hian a zai thler thei ni bottle dar salang hi chuti khop chuanin heat treatment a low advance a steel capability kha a potential dictator khanin an highlight thei ni kasai dom zai chu aron keng chho thei tlat mai ni ti kha kasai du zok chu ni voin ni hianin hei keni Mizoram te Kalimio te emo Meghalaya emo anga omte chuanin hei hi kan ol chok mai the ni EDC ate forest han kala ramnoyan kala han kenatan hianin he thili kan ol chok mai the ya amaro chu he thil te heng te hi emo hetia multi tool te emo heng te emo te hi kan ozok me the amaro chu dik tak sei chuanin sparko paramilitary tu hi alo convenient zokin dam zok ani ti kha kan soi me i englo Mizorama tunaron lar chem chair level dangdeu le karon introduce chau kha pu charami minka pu chara kha ka phone vezo thina still lam ngaina mi kan ni na anga ang khanin animeng chu kan mel riat tha khanin phone vezo thina ti khanin thir chung sang te chem chung sang te kan soi thin ta chu he chem function chung sang hi ka soi zo thina paramilitary athuhimin hemi Sparko company ho chem shape hemi leaf shape design kan ti ang chim hi alo tang kai sia kan le atha sia te kan soi pui thinin vezo zo thina sang poni se hei hi tangkai mania pocket knife kan tia chuanin hei clipper te neya pocket knife pi ka chuanin chem dang min ti mo lo tu tiang chu chem kanai zong thlangkhom po ka thlang zok astila rinom si functiona no box si ang chi kha ani atling ani kha design kha he leaf shape design hi chung po chuni se ti khanin chem le thir lampang chuanin ti khan lo ni sela thil ma chop oddo mai kanai chu Grenfors Brook Sweden siam shrei chu nu tu ke mo ton kar chung ron kal tu remo karle ron kal tu remo karil ruka lei ka tuma na tu khi Memorial Day ami kha ania chu dor hi ein khar mấy thế anh khá lộ cho nên tu cả hianin và cho và lấy cái tụi mà Grenfors Brooks grill ruin suala tam tak oma thlantur du tam tak ka ne chu mi a chuanin eng pernge ka leidon outdoor X thakati me atea compacta
function po 1 pound head anaya chuanin amingin x ania hriam mea chuanin small forest x kadu boka chuan Scandinavian forest x thakati boka chuan small split hatcher andin ka ria small split hatcher kakadu boka du ka nga khup maya engpo chinsa dora kala han ena manimit nge han inspector hatia han ti kha thain ka ria asele chu katum nge ani Grandford Brooks hey video ente kan logom ni chan Grandford Brooks Sweden siam shrei ania shrei hi manatur kan nei lowa big takin America phei chuanin manatur hi omlo MMA amaro chu thil tha le thil du thir ngeina le thil tha du mi tan chuanin Grandford Brooks made in Sweden kha lo thli thlai vero uti kha kan soi du bokani chon hi flashlight kanaya he thil hi thagati MMA flashlight ta interest nei mi kanomani chuanin streamlight hi lo invention unla streamlight hi tha kain sir lo khop maya hi ka EDC pocket flashlight ania rechargeable ania heten ta hianin USB charger port oma charge mai the ni ta ein sir om lo lut to kani he thili dollar somli noi $35 manvel ni chi rang an nei design rang ateber hi microstream ania microstream apo hianin a replaceable battery le rechargeable battery mang auma ke hi rechargeable battery ania replaceable battery po hi atangkaina tam tak auma mi then khat chuanin hei prepper kan ti te ho tam tak chuanin andu zo kani replaceable battery ka AA battery eng battery po mang thei tepo an siama micro englo streamlight company hianin engpon suni se overall chun streamlight company hi ke chon tha katia flashlight real rupe mi kan omani chuanin streamlight hi karing ngamani kanei hei tun kum khat don kanei to he ka kanei kum khat don chunga hianin he thili katang kai puya ensure na kanei lawa min let down lo ani he thil hianin $35 man mai po ni se namen lawin katang kai puya ni ti kha kan soi ve do ni na lian deute auma chung ho chu dollar zate zani chomte anita chung ho chu effort thei kanom ni chuanin mase tlemen alian deuta EDC tan chuan tlemen an lo lian deuta chung ho chu survival backpack atan deu in kan ngai dewa mase chutiang pai emo leithei emo kanom ni chuanin in shir lawang ti kha kan soi ve do ni pothui se kha stila hianin Switzerland le Japan le Germany kha kan soi to mania khanin anrin omani ti kha kan soi non le do ni pothui se
ka mai vek cheu lalpan mai vek cheu bye bye vek ule